Il mio pensiero va un'altra volta alla amata e martoriata Siria. Papež Frančišek je ob koncu splošne audience 28. septembra spomnil na dramatične razmere v Siriji in jo imenoval ljubljena in mučena. Do njega še vedno prihajajo novice o usodi prebivalcev Alepa, s katerimi se Frančišek čuti povezanega v trpljenju, in sicer v molitvi in duhovni bližini. Pozval je k zaščiti civilnega prebivalstva. La preghiera e la vicinanza spirituale. Nell'esprimere profondo dolore e viva preoccupazione per quanto accade. Ob izrazu globoke bolečine in zaskrbljenosti glede tega, kar se dogaja v tem mučenem svetu, kjer umirajo otroci, ostareli, bolni, mladi, stari, mnogi, obnavljam poziv vsem, naj si na vso moč prizadevajo zaščititi civiliste, kar je zapovedana in nujna dolžnost. Apeliram na vest odgovornih za bombardiranja, ki bodo morali Bogu polagati račun, je dejal papež Frančišek. Quale obbligo imperativo ed urgente e appello alla coscienza dei responsabili dei bombardamenti che dovranno dare conto davanti a Dio.